ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଘରୋଇକରଣ ମୁଁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧୀ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ହଉ, ରେଲ୍ ହଉ, ସେଲ୍ ହଉ, ଗେଲ୍ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକିବା ଆମେ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତ୍ତିଭୂମି କାହିଁକି ଦେବୁ? ଆମେ ତ ସବୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିକିଦେବା। କାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହବ? ରାସ୍ତାଘାଟ 8 ଟକିଆ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ସେ ଦେଶକୁ ବିକିବେ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଘରୋଇକରଣ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ ବରଂ ରିଭାଇଭ୍ କରି ଚଲାନ୍ତୁ। ସରକାର ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବନି, ଖାଲି କ'ଣ ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି ପୋଲିସ ରହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ, କର୍ପୋରେଟର କ୍ଷମତା ରହିବ? ମୁଁ ଆକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଘରୋଇକରଣକୁ ଆମ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ରିସୋର୍ସ ଆମର ଥିଲା, ଯେମିତି ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ କଥାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ଆମେ ଇନୋଭା କ୍ଲାସଟା 30 ଲକ୍ଷ କିଣିବୁ, ସେ 12 ଲକ୍ଷରେ କିଣିବେ। ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ 18 ଟଙ୍କା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେମିତିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଶରେ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ବିଜେଡ଼ି ହରାଇଲା ପରେ ସେ ବୟାନବାଜି ନ କରନ୍ତୁ, ବରଂ ସେ ଯେଉଁ 3 ଜଣିଆ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିବାକୁ ଏବେଠୁ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏକ୍ଜିନୋମାରେ କେତେ ସୁନା, କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ପ୍ଲଟ୍ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭ ଜଗନ୍ତୁ। ଏ ଯେତେ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଗପୁଛନ୍ତି, ଏ ଏକ୍ଜିନୋମ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଲୋକ ଏଇମାନେ, ଇଏ ବାଣ୍ଟିକି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। যদি এক্সিনোমা পয়সা এতে তাহলে বিজেডি সরকার যে ওএস মানে বসলে 3rd ফ্লোরে 5 জন ওএস বদলি করলে, তহসিলদার গোটা 50 লক্ষ, বিডিও গোটা 30 লক্ষ, তাঁর পয়সা কেতে? খালি কোণ নির্বাচন ধরছ, আরটিও মদবালা ধরছ, সেই ওএস বালা ধর যে 3rd ফ্লোরে বসিকি বদলি দায়িত্ব নিয়ে মাল জোগাড় করলে। আঁকর যে 40 প্লট এ রঙ রবি টকি তলকু রঙ বজার তলকু এ বাঁকর যেতে জমি অছি, এ বহু কিরাণীকর সেটি 20 গুণ্ঠ পছরু কিনা হয়েছি। সরকার তাকে বুঝন্তু, যেতে এক্সিনো চিফিনর এসি সমস্ত যদি একাথর ফর্মাটে পকাই দিও, ভিজিলান্স রাত দিন ধর, লোক জাণব নবীনकर এতে বড়িয়া স্বচ্ছ শাসন চালুলা। করপশন অন্টু তো নেই কী প্রশান্ত নলিনী মহান্তি কমলা সুবিধা কল, আঁকু কাହିଁ করে পুরাইল? ওড়িশাবাসীর জবাব দেবে। টঙ্কা এমনি মাছ আকাশରୁ মেঘ ବର୍ଷା ହେ, ଅଫିସର ଖାଲି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେଲା। ଟଙ୍କା ରଖିବାର ବାଟ କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିପାରିବେନି। ସୁନା କିଏ? ସୁନା ଆଉ ଜମି ଦୁଇଟା କଥା ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଖେଳି ବସ ଧରିବ ଧରୁ, ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କର। ଅଳ୍ପ କାହିଁ କରୁଛ? ଆଉ ଜୋର ସ୍ପିଡ଼ କର। ଯଦି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବନ୍ଦ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଧର ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଧରିଯାଅ। ଛୋଟିଆ ଚେଲାଙ୍କ ବୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ହର୍ସ ମାରିକିରି ଆଗ ସୋଲଜର ମାରିଯାଅ। ହେଲେ ବିଜେପିର ସୋଲଜର ମରା ହେଉଛି, ହର୍ସ ବୋଟ୍ ପାଖକୁ ଜମା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ହାତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଠା କରୁନ, ଏତେ କଥା କାହିଁ କରୁଛ? ଇଏ 15 ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଏକ୍ସିନ ଥିଲା, ଆଦି R&B ଇରିଗେସନ, ଆରଟିଓ ବାଲା, ମଦ ବାଲା, ଏରା 200 ଖଣ୍ଡେ ଫର୍ମାଟ୍ ପକାଇ ଦିଅ, ଏ ସବୁ ଠକ୍ ଠାକ୍ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକି ତୁରନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କରି 2 ମାସ ଭିତରେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କର କୋର୍ଟ କରିକି সম্পত্তি আনি। এই কথা বিজু পট্টনায়ক বারম্বার 90 বয়সে কৌলে। মু 88 মସିହା +2 পাঠ পড়ুলি। বিজু পট্টনায়ক ওড়িশা সারা বুলি কৌলে, জানিকি পট্টনায়ক যেতে সম্পত্তি চোরি করে সেটা আনিকি ওড়িশাবাসী দেবি, সে কথা কলে ফিক্সিং হল। এবে বিজেপি বালা অন্তত সে কাম কিছু করতু, সে কালু কজলে রহবে, লোক তা মনে রাখবে।